Салам достор, бүгүн биз Зил тоо базасында университетибиздин бүтүрүүчүлөрү менен биргеликте бактылуу көзүрмөмдөрдү жашап жатабыз. Биздин маанайларыбыз эң мыкты. Ал эми башкалардын маанайы кандай экенин өздөрүнөн сурап көрөлү. At the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in. Can't they see me in my black skin? Number one question they asking. Fuck every question you asking. If I don't get ran at my Catholics, it's cause a conservative Baptist claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. Bugün üniversitemizin çok mutlu günlerinden birini birlikte Bişkek'in 40 kilometre civarında bulunan Zil Kayak Tesislerinde yaşıyoruz. Üniversitemizin geleneksel kış pikniğini mezunlarımızla birlikte 7.sini idrak etmekte büyük mutluluk duymaktayız. Üniversitemizde camiamız öğrencisiyle, çalışanıyla, hocalarıyla, yöneticilerle, mezunlarla ve onların aileleriyle beraber bir büyük aile olarak her zaman mutluluğu paylaşıyor. Birlikte hayatın, birlikte yaşamanın tadını, zevkini, hazzını alıyor. Bişkek'te tabii ki bu sene kışla çok güzel geçiyor. Zil kayak tesislerine durum, kar bakımından da güzel. Tabii mezunlarımızla beraber yapmış olduğumuz bu pikniğe mezunlarımızın da gelip katılması, bizimle beraber olması, aileleriyle beraber bizimle beraber olması bizi çok mutlu ediyor. Manastırlık bir idealdir, bir mensubiyet şuurudur. Birlikte yaşamanın, birlikte paylaşmanın, ömür boyu bir ve beraber olmanın en güzel göstergesini işte bu pikniklerde ve birlikte paylaştığımız mutlu anlarda bir kere daha idrak ediyoruz. Bu vesileyle bu pikniğimize katılan, anlamlı kılan bütün mezunlarımıza, onların ailelerine, çocuklarına, şahsım ve üniversitem adına gönülden teşekkür ediyorum. Bugün bizimle beraberler. Bu pikniği düzenleyen Mezunlar Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Onlar dernek olarak Manas Üniversitesi mezunlarıyla en yakın bağları kurup üniversitemizin mezunlarla en güzel diyalog oluşturmasını ve işbirliği yapmasını sağlıyorlar. Tabii katılan mensuplarımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü manastırlık bir büyük idealdir ve bu ideali hep beraber yaşadığımız zaman ancak daha da büyütebiliyoruz. İşte bugün Zil tesislerinde, şu güzel tabiatta, ata topraklarımızda birlikte yaşamaktan, bir mutluluğu paylaşmaktan, bir lokma yemeği, bir bardak çayı birlikte yudumlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, güzel, mutlu bir gün ve iyi eğlenceler diliyorum. Kırgız Türk Manas Üniversiteti'nin бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу, байланыш түзүү, алардан кабар алып, иши, турмушу, жагдайы кандай болуп аткан бизге абдан маанилүү. Себеби биз окуткан балдар, кыздар бүткөндөн кийин жакшы жерден иш табып, университеттен алган билимин эффективдүү колдонуп, турмушун жакшы баштап кеткенге биз абдан кызыктарбыз. Жылда 2 жолу кышта анан жай айында ушундай Кыргыз Түрк Маnas Университетинин бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясы ушундай жолугушуу уюштуруп турушат. Бул абдан жакшы бир адат. Мына ушундай бүгүн мисалы Ала тоонун этегинде аба ырайы абдан жакшы болуп турат. Балдар менен, кыздар менен жолугуп, анан жагдайларын билип, булар менен сүйлөшүп, ишин, турмушун көрүп, биздин окуу программаларыбызда, окутуу процессине кандай дагы бир жакшыртуу, өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, ошону да билип турабыз. Ошондуктан бул абдан маанилүү. Менимче Кыргызстанда саналуу гана университеттер ушундай тыгыз байланышта жүргүзүп,
маалымат алып, бүтүрүүчүлөрүн турмуш жолун дайыма көз салып турган университеттер аз болуш керек. Бул көп жылдардан бери уланып келе жатат. Буюрса келечекте да бул уланат. Жайында эми дагы бир уюштуруп бир кезүүгө болот. Балким Ысык көлдө, балким да Кыргызстандын жакшы жерлеринде. Мен биздин бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалаймын, ден соолук, келечеги кенен болсун дейм. Анан мына бүтүрүүчүлөрдү карап, биздин азыркы учурдагы студенттер дагы буюрса Манас университетинин бүтүрүүчүлөр ассоциациясына кошулуп, университетке дайыма салым кошуп жүрөт дейм. Саламатсыздарбы? Менин атым Кыялбек Дыйканов. 2006 жылы туризм жана мейманкана иштетүү бөлүмүн бүтүрдүм. Ошол эле жылы Кипрге кеткем. Ал жакта 8 жыл жүрүп, магистратураны окуп келип, бул жакта университеттерде туризм менеджмент боюнча сабак бердим. Учурда Барс International Барс Travel компаниясынын негиздөөчүсү жана генеральный директор болуп иштейм. Маанай аябай сонун. Бул бүтүрүүчүлөрдүн 7-чи жолку уюштурулган бир кечеси болуп эсептелет. Уюштуруучуларга жана келип берген баардык досторго, университетибизге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ушу ынтымакты колдон кетирбей, дайыма бүтүрүүчүлөр Манастын үй бүлөсү дайыма чогуу жүрүп, чогуу ойноп, чогуу окуп, чогуу иштеп жүрүүлөрүн каалайм албетте. Силерге да чоң рахмат. Маанайыңар беш болсун дайыма.